طارق الكردي اندام دسته دانوستاندنان و اندام کمیته نویسندن دستور سوری جدیلوک لگل منه برز الکردی بخیر هاتی روسیا دخوازه جوین دسته دانوستاندنان یا دستوری بتایبتی لمسقط لعمان چه ببه هون وکا اپوزیسیون رازینه جنیف بچن مسقط مساء الخير لحضرتك. إيفار باش شو تماشفان هجرة الحقيقة يعني طلعنا براستي مادة خيانية جروبا بيوندية لقل سوريا تماشكر دما حفتية كي دهرو جانده ما هروها بيوندي انكو بريز بيترسون شاندية ناف دولتي بو سوريا لقل وزير درفية مصر وأردنيجي براستي دا خوازا براين مين عرب جبوي نو دسبيكرنا جفين كوميتيا دستوري حطان هاب اواكي براكتيكي نهاتي بيك آنين هون دزانون كونتوين يكبوية اواج درباري جيبجي كرنا بريارا بسودو بيجو چار حطانها ت نامه پیام یا نویسک نگهشتی دست ما جنویس گها شانتیه نافدولتی جبوی کو کارک جبوی گوهرتنا جه کمیته دستوری جوین نوی لمسقطه لی امد کارم بیشن امد دسته دانوستاندکار سوریه ده لگل همو کارکینه کو بکرن جبوی جیبجی کرنا بریارا 2254 به همو خالنوی جبر وی ما خواسكو ام درباسي ناف كوميتي دستوري ببن جبركو او وك ام دبين وك دريه كي يجبو درباس ام درباسي چار سريه ببن لي ام دزانن كو رژیم حشد جوین تيكدان و نكشتن تا انجامه دل ام خوازم كو بردوامی دوی كد نمينه نتنه جبوی کو امهرن جوینه که کو تسود جنبه تنه کو جبوی به هونه بچن مسقط برز الكردي يعني هون آمدن وك اپوزيسيون لمسقط بشتاري جوینن كوميتي دستوري ببن لا الحقيقة مثل ما ذكرت وكاكو من جترقوت حطانا اگر دعوت جوارها بس يعني اگر دعوت جوارها هاتن وخواندن هونه بچن مسقط عندما تصل الدعوة كنجي فخوندن هشتا فخوندن ما هشتا دسما امي ببينن امي خوندن كجيره بكن امي ببين كوتشج برجوانديه قال سوريا امي بكن لي وكاكو من قوت تشتج مارا جرينج اوكو ام نافاروكا كوميتي دستوري تشاوا امي ريبازا وي كاري بكن تشاوا امي ريل بر وي تيكدانا جفينام بگرن چاو امی بکاربن هم بینگاهان دینن جبوی کو هفته گشتن چه ناف بکاتین و کمیته ده جبوی کو او کمیته براستی بگیش آرمان خو تو هیوی ده کمیته دستور سوری ده مایه جبر کو اف چند رونشتن چه دبنو يعني حتى انجام برنكتيه ته چاوره کرن کو دما پیش تا تو انجامک جوان جوینن کمیته دستوری درکوه لا برأيي الشخصي بنارينا من حطانها تقهرتنا سياسية مظن چه نبويا كوبيلا اف رجيم بآواي كاري خواه بقهره وبراستي بجانكين اجتماعي واريني بين ناف كوميتي دارشتنا دستوري ام دبينن كو وام دزانن كو دما 10 سال بوري دا جدان وستاندنا لقل في رجيمي ام دبينن كو اف رجيم اگر گشارك راستقينا لسرنية كرن لجالية دولتين خودي باندور و براستيجي گشار لسر هف بيمانن في رجيم جينية كرن و نيج بوي كو ام بگهجن و جيبجي كرنه از نگش بینم كو اف رجيم باشه هم برز الكردي تو هم اندام كوميتي دستوري تم هم اندام كوميتي انجي دسته دانوس داندناني اف دچه کدره يعني پیوندین و حکومت سوری هر وب في او هی بردوام بک یانجی براستی تو هولدان دن ین ناف دولتی هبن کو چاره سریه کش و کریزا سوری را ببینن
نحن خطابنا واضح. گوتارا ما زلاله رونیه و بریارا 2254 هيا جواکا نافدولتی لسر و کودنگ و یک دنگه و بيستيا في برياري بتجيب كرني هيا جدما دركتنا في برياري 2015 عند ورجيما اسد ريغري البرجي كرنا بريارا بيسودو بيجي چاردك هر تشتكو ام دخوازن وجفاكا ناف دولتي جي ام دخوازن ام جفاكا ناف دولتي دخوازن كو رزقتني برياري خرب بقرا دماكو اف بريار بيجي كرنو دماكو آلين به وندی دار دست بجیب جی کرنا و بریار بکن از نابجم برا داویه بجیب جی کرنا ببینن لی تنه دست به بکن اما ببینن کو انجام ارینی جوی بریار رو جیب جی کرنا و رهنه ج بوی گل سوریه بو دولت سوریه جی هم موتشتوی به دیار کرن لی اگر بوی هشکبونا هلوستا رژیمه و خوشبر جیب جی کرنا و آلی نگهجن تا انجام الكردي اندام دسته دانوستاندنان و اندام کمیته نویسندن دستور سوری جدیلو که میوانه ببوی